Halo. Halo. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kepada Pak Tuan Rumah yang kami hormati, kepada seluruh undangan yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita semua dapat berkumpul bertatap muka di sini majelis dalam rangka yaitu Walimatul Urus. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala dicatat sebagai amal soleh. Kedua kalinya salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang kita harapkan syafaatnya nanti di yaumil kiamah. Yang ketiga kalinya di sini saya sebagai wakil dari Bapak Rosianto dan Ibu Sumiati sekeluarga mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran bapak-bapak serta rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan Bapak Sohibul Hajah sekeluarga mengundang kita pada malam hari ini, kita dimintai keikhlasannya membacakan kalimah-kalimah thayyibah dan salawat Nabi atas pernikahannya, yaitu Sutrisno, putra dari Bapak Rosianto dan Ibu Sumiati, dan Siti Maimunah, putri dari Bapak Kamaludin dan Ibu Yuyun Yulianingsih, yang akan melaksanakan resepsi akad nikah di Jalan Kemajuan Lorong Cakar, Biringkanaya, Kota Makassar pada hari mudah-mudahan kedua mempelai senantiasa diberi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan diberi keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak serta rekan-rekan jamaah sekalian yang kami hormati, untuk mempersingkat waktu, marilah acara kita pada malam hari ini kita buka bersama-sama dengan Ummul Quran. Mudah-mudahan awal hingga akhir tiada halangan satu apapun. Diridhoillahi ta'ala bisyafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Masuki acara selanjutnya yaitu pembacaan tahlil kepada Bapak Najib, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah para hadirin wal hadirat, kita sama-sama membaca tahlil ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alihi
وأزواجه وأولاده وذرياته وأهل بيته الكرام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مسازخنا وأساتذتنا وأساتذتنا ولمن اجتمعنا هنا بسبب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Khususan ila rohi Bapak Ngadiman wa ila rohi Bapak Maksum wa ila rohi Bapak Marlin thumma ila rohi Bapak Suwoto wa ila rohi Bapak Maskur thumma ila rohi Bapak Joyodamin wa ila rohi Bapak Ngatemin wa ila rohi Bapak Nyaniran thumma ila rohi Bapak Sogol wa ila rohi Ibu Yudi wa ila rohi Ibu Maryam thumma ila rohi Ibu Ngatmani wa ila rohi Mbak Yuli Pah thumma ila rohi Ibu Supinah wa ila rohi Ibu Sumini. Ghafarallahu lahu wa dhunubahu wa nawwir kuburahu lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Khususan ila ruhi wa jasadi Bapak Sutrisno thumma ila ruhi wa jasadi Siti Maimunah. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Khususan ila ruhi wa jasadi sahibul hajah wa ahlihim thumma ila ruhi wa jasadi man hadara fi hadzal majlisil mubarakah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم
يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده نويت تقربا أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله
ilaha illallah hayyum baqi sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli ashabi rasulillah jami'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafihi ni'amahu wa yakafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wa wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha salawayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma taqabbal wa asli thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil 'azim wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma astaghfarna wa ma sallaina ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilatan wa rahmatan nazilatan wa barakatan syamilatan ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin wal mukhlisin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin khususan ila sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani thumma ila jami' ahlil qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha khususan ila abaina wa ummahatina wa ajdadana wa jaddadina wa khususan ila man ijtama'na huna bisababihi wa li ajlihi. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata ala ahlil qubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati suratil Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya Rabbi balighul wasila ya Rabbi khussahu bil fadila ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya Rabbi warda 'ani sahaba ya Rabbi warda 'ani sulala ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya Rabbi warda 'anil masyayikh ya Rabbi farham walidina ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya Rabbi warhamna jami'a ya Rabbi warham kulla muslim ya Rabbi salli ala Muhammad
يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تعطى رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نسوره يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي تغسانا بنوري يا ربي حفظنا وأمانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واسقي جنانك يا ربي أجرنا من عذابك يا ربي وارزقنا شهادة يا ربي زدنا بسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب وسليم كل مسلم يا ربي وفي كل مريد يا ربي نختم بالمشافى يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم 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 يا ربي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء
شفاعة هذا المطلب يا نبي إن قيل سرتم بما رزقتم يا أكرم الخلق ما قولوا إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق نقول كل رجعنا بكل خير واجتمع المال والأصول كل رجعنا بكل خير واجتمع المال والأصول اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم لولاك يا سيدنا الوجود ما طغى عسي على وجودي لولاك يا سيدنا الوجود ما طغى عسي على وجودي ولا ترانا في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي ولا ترانا في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم قمر سيدنا النبي قمر والجميل 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 سيدنا النبي والجميل قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعذرها يبقى إذا مست آياتي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعذر يبقى إذا مست آياتي الله الله أمن ولوها كل العباد وأمن ولوها كل العباد وأمن ولوها كل العباد حبيب الله يا خير البراء يا قمر سيدنا النبي قمر وجميل
الله الله ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا وكل القول أنا ربي نوري طه قمر سيدنا النبي قمر سيدنا النبي وجميل اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هي الهاتي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا خضار فهو عبادي يوم المعاد نبينا طه المختار صلوا على النبي محمد هي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا معنا يا خضار فهو عمادي يوم المعادي نبينا طه المختار هي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا معنا يا خضار فهو عبادي يوم المعادي نبينا طه المختار هي الهادي من القدوس سار لا إله ثم فتدلى من القدوس سار لا ثم دنا فتدلى وهو عبادي يوم المعادي نبينا طه المختار أي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا خضار هو عبادي يوم المعادي نبينا طه المختار هي الهادي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعتزل العرش طربا واشتبشارا فاستتلقى القرش وهيبة ووقارا لم تلاءت السماوات أنوار وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله هو الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله هو الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزلهم ضرارا من فريق ففت الهلال آيات تمام خملي فلما استزاد به الطلق بيدين رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام صلى الله Jamaah dimohon berdiri. Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. صلوا على النبي محمد صلى عليه. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أسرق البدر علينا فاتفت من القدور مثل حسني أمر أين قد يا وجه سروري الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت سمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا وجهك يسعد مرحبا يا كريم الوالدين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين حوضك صافي المذنب
Mansuri. Allah marhaban 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 ya nurul aini, marhaban 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 jadal Husaini, marhaban marhaban ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Allah ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Allah ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. alimu sirri wa arfa, mustajibu da'wati. Rabbi farhamna jami'an bi jami'i salihati. Sallallahu ala Muhammad marhaban Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marhaban ya Habibullah sallallahu ala Muhammad marhaban ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marhaban. anta ghafarul khataya Ya Allah, wa dhunubil mubiqati. Ya Allah, Rabbi waghfir li dhunubi. Ya Allah, bi barakatil hadi Muhammad. Ya Allah, طلع البدر علينا بثنيات الوداع، وجب سكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين، مرحبا جاد الحسين، مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين، مرحبا جاد الحسين، مرحبا مرحبا على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد. يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صلوا على نبي محمد
Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang kami hormati, untuk memasuki acara selanjutnya yaitu Mau'idatul Hasanah atau ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes L.A. Araji MAG. Kepada Al-Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukru lillah wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiy al-karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وجعل بينكم مودة ورحمة وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
Permisi saya berdiri Pak ya. Tabe. Alhamdulillah. Ini sudah jam berapa ya kalau kita mau tasya panjang-panjang lagi? Iya, saya kira jamnya terlalu panjang di. Ya, kesempatan yang baik ini kita berbicara soal cinta saja. Oke? Cinta? Bagus. Bisa diiringi? Ada itu lagu Renungkanlah. Bisa? Rasa cinta. Bisa? Kalau tidak bisa, mengawali tausiah kita pada malam hari ini, izinkan saya membawakan lagu Renungkanlah. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa sejak lama sampai kini, tetap suci dan abadi, takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Renungkanlah. Ini Ustaz dibilang sawer dong. Ya, sampai di situ saja dulu. Cinta. Ini yang menikah tadi ya, kemarin menikahnya nih. Oh, bulan lalu. Masya Allah. Tuh dipertemukan oleh Allah kedua pasangan ini, kedua insan ini karena cinta. Juga sekarang ini tadi kita berselawat kepada baginda Rasul itu karena wujud dari kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis beliau menjelaskan kepada kita semua tentang wujud cinta yang sejati. Mau dengar? Terutama ibu-ibu dulu. Ibu-ibu, mau dengar wujud cinta? Ya, Nabi mengatakan begini. Sidqul mahabbati fi salasi khisalin. Wujud cinta sejati itu terlihat dalam 3 bentuk. Kalau benar-benar orang itu cinta, kita harus lihat dari bentukannya. Ada 3 ini. Betulkah cintanya sejati? Jangan sampai cintanya hanya cinta di bibir, tapi tidak sampai di hati. Nabi katakan, ayyaktara kalama habibihi ala kalami ghairih. Wujud cinta yang sejati yang pertama adalah lebih mementingkan kata-kata kekasihnya dibandingkan dengan kata-kata yang lainnya. Iya. Kalau kekasih mengatakan, "Bang, antar saya ke pesta, Bang." Bapaknya meminta, "Antar saya ke pelabuhan, Nak." Mana kira-kira yang dia utamakan? Seharusnya kan bapaknya, tapi karena cintanya dia
dia bikin alasan, Pak, kempes ban motorku Pak. Padahal dia dorong ke tempat yang lain, baru dia naiki, dia jemput pacarnya untuk diantar ke pesta. Lebih dia utamakan kata-kata kekasihnya daripada kata-kata yang lain. Nah, kalau begitu, supaya kita juga mendapatkan meraih cintanya Allah, sang pemilik cinta yang tertinggi, dan cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dicontohkan oleh Rasul, wujud cinta kita kepadanya, ikuti, taati, utamakan itu daripada yang lainnya. Yang kedua, wujud cinta yang sejati, ayahtara mujalasata habibihi ala mujalasati ghairih. Lebih mementingkan berjumpa dan duduk-duduk dengan doinya, dengan kekasihnya, ketimbang duduk dan berjumpa dengan yang lainnya. Betul apa betul? Biasanya kita habis ketemu dengan pasangan pacar kita, kekasih kita, pisah, sebentar atau sebentar malam, mau lagi jumpa, mau lagi ketemu, mau lagi duduk sama-sama. Itu wujud cinta itu. Nah, mari kita bawa kepada kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Kita datang di sini dalam menghadiri acara tasyakuran walimatul urus dari saudara kita Pak Rusyanto dan keluarga, anaknya yang beberapa hari dinikahkan. Kita duduk di sini dan kita berselawat bersama tim hadra yang luar biasa ini. Kenapa? Karena kita cinta, ingin berjumpa dengan sang kekasih. Allah mengatakan begini, siapa yang berjalan tetapi tetap ingat kepadaku, maka aku berjalan bersamanya. Siapa hambaku yang duduk-duduk sambil berzikir kepadaku, maka aku akan duduk bersamanya. Kita duduk-duduk tadi mendengarkan lantunan salawat hadrah, maka sungguhnya Rasul menjawab salawat kita. Siapa yang cinta kepadaku, siapa yang berselawat kepadaku, kata Rasul, maka dia berarti cinta kepadaku. Dan siapa yang cinta kepadaku, maka dia yang akan bersamaku dalam surga. Masya Allah. Makanya sambil kita duduk-duduk, jangan lupa kalimat tadi yang kita dituntun dengan zikir la ilaha, baik bil lisan, bil qalbi maupun bil af'al. Itu wujud cinta yang kedua. Wujud cinta yang ketiga, wa yakhtara ridha habibihi ala ridha ghairih. Lebih mementingkan mendapatkan keridaan kekasih ketimbang keridaan yang lainnya. Untuk mendapatkan ridha sang pemilik cinta yang tertinggi, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka apapun perintahnya, seberat apapun perintah itu, kita rela, kita reda untuk melakukannya. Karena apa? Karena cinta. Seorang anak bertanya kepada bapaknya, "Bapak, buat apa bersusah-susah puasa? Buat apa bersusah-susah sembahyang? Buat apa bersusah-susah naik haji?" Jawabannya adalah karena cinta. Karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua ditakdirkan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang benar-benar cinta kepada Allah dan Rasulnya,
dan tetap kita istiqamah di jalan yang benar ini sampai akhir hayat kita. Terakhir, kepada kedua pasangan, kepada suami istri yang beberapa hari telah menikah, mana orangnya kah? Di kamar? Tunggu dulu jangan dulu. Tapi ada yang saya ingin ingatkan bahwa kesuksesan, kebahagiaan yang Anda raih datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin lewat kerja keras. Tetapi ingat bahwa kesuksesan, kebahagiaan yang Anda dapatkan itu perantaranya adalah doa orang tua. Jangan lupakan itu. Doa orang tua, bil khusus doa ibu. Sejak dari dalam kandungan sudah didoakan, melahirkan didoakan, kanak-kanak didoakan, sekolah didoakan, tidak pernah berhenti berdoa. Bahkan sebelum dinikahkan kemarin, doa dan ketulusan ibu membuka hatinya yang paling terang agar supaya anaknya menjalani kehidupan ini dengan baik dan selamat. Itu tidak pernah. Itulah doa orang tua. Doa orang tua itu adalah sebuah keramat. Untuk itu sayangnya tidak bisa diikuti di keramat. Bukan keramat, lagunya Rhoma Irama. Bisa? Pengantin baru ya. Saya tidak hafal betul syairnya itu. Iya. Nanti sebentar. Khusus untuk ini dulu saya ingin menyampaikan nasihat dari syair lagunya Rhoma Irama. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada kasihmu, pada istrimu, pada suamimu, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Bukannya gunung tempat kau meminta, bukan lautan tempat kau memuja, bukan pula dukun tempat kau menghibah, bukan kuburan tempat memohon doa. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibumu jua. Walaupun ibu dan bapak sudah tua, tapi jangan pernah bersuara keras di hadapannya. Jangan pernah membantah, jangan pernah mengeluarkan kata-kata yang dapat mencubit hatinya. Tolong jangan kodong.
Jangan. Ibu di bawah telapak kakinya surgamu. Jembatan untuk masuk surga itu ada pada ayah. Maka kedua orang tua kita yang masih hidup, kedua orang tuanya berbakti memang celaka manusia yang masih hidup kedua orang tuanya dan dia tidak bisa masuk surga. Artinya apa? Berbaktilah kepada kedua orang tua kalau memang masih ada. Kalau sudah kembali, jangan lupa selalu didoakan. Rabbana ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shigara. Kalau banyak, kalau sendiri Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mudah-mudahan insyaallah dengan bakti kita kepada kedua orang tua, Allah membukakan pintu surganya yang paling indah untuk kita tempati kelak. Barangkali tausiah kita pada malam hari ini, karena saya lihat yang mau diangkat juga di meja sana sudah dari tadi dikerumuni lalat. Jadi tidak usah kita terlalu berlama-lama. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua, wabil khusus kepada kedua mempelai yang masih dalam puncak kebahagiaan. Biasanya kalau orang dalam puncak kebahagiaan itu susah dinasihati, atau dia di puncak penderitaan susah dinasihati. Ya, tapi mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi bahan renungan. Semoga Allah senantiasa merahmati kita. Hadanallah ila siratil mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta tolong mau menyanyi dulu nih. Lagu apa lagu yang ada di situ? Adakah pengantin? Kita Pak Ustaz. Adakah lagu pengantin baru? Kita angkat Pak Ustaz, kita jadikan vokalis. Silakan bergabung. Mari. Lagu apa Pak Ustaz? Atau mau selawat Jibril mau? Sallallahu ya. Oke. Jamaah bisa ikut ya. Oke. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Ashraqal badru
Anta Samsun anta Badrun anta Nurun fawqa nuri Anta syamsun anta badrun anta Nurun fawqa nuri anta iksiru wa wali anta misbahu suduri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang kami hormati, demikian tadi Mau'izatul Hasanah atau ceramah agama yang disampaikan oleh Al-Mukarram Dr. Andes La Araji MAG. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya, kita bisa mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya kita akan lanjutkan bersolawat. Tadi ada permintaan dari Syokibul Hajjah. Persiapan Pak Haji untuk selawat selanjutnya pengantin baru. Tarik Pak Haji. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Kasih mic, operator kasih mic. Maaf ya, kesempatan ini. Iya, kesempatan ketemu dengan orang-orang hebat ini. Ya, soalnya kalau untuk bergabung kapan lagi? Ya, jauh tempatnya. Di Maros, Pak, Batang Aceh. Iya. Sallu ala Nabi Muhammad. Duhai senangnya pengantin baru, duduk bersanding bersandau kurau. Duhai senangnya pengantin baru, duduk bersanding bersandau kurau. Bagaikan raja dan permaisuri, tersenyum si pul bagaikan bidadari. Duhai senangnya menjadi pengantin baru. Ya Rasulullah, salamun alaik, Salamun alaik. ya Rafi' Hasani wa Darati, Hasani wa tarji. ya Rasulullah, salamun alaik, Salamun alaik. ya Rafi' Hasani wa Darati. Hasani wa tarji. Fatayati ratal ala, ya ruhailal judi wal karam,
duhai senangnya menjadi pengantin baru Rasulullah. Salamun alaik, ya Rafi'an sani wa darati, ya Rasulullah. Salamun alaik, ya Rafi'an sani wa darati, di saat kau berbulan madu, ingatlah di masa depanmu. Di saat kau berbulan madu, ingatlah di masa depanmu, agar engkau tak akan kecewa kelak di hari tuamu. Duhai senangnya menjadi pengantin baru Rasulullah. Salamun alaik, salamun alaik, ya Rabbi asani wa darati, ya Rasulullah. Salamun alaik, ya Rabbi asani wa darati, at-fatayati ratal alami, ya uwailal judi wal karami, ya uwailal judi, ya uwailal judi wal karami. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Terima kasih Pak Ustaz. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin, adada ma fi ilmi lahi salatan daimatan bitawami mulkillahi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin, adada ma fi ilmi lahi salatan daimatan bitawami mulkillahi.
ganteng, percuma ganteng rasa seneng solawat. Muter-muter ngalor ngidul kok ora salat. Eling-eling eling-eling siksa akhirat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Adadama bi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Lontong tahu ono lontong sate, aja ayu aja galau ae. Mending solawat ben ayem atine, bonus nyawang gantenge yaine. Lontong tahu ono lontong sate, aja ayu aja galau ae. Mending solawat ben ayem atine, bonus nyawang gantenge ustate, bonus nyawang gantenge yaine. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Adadama bi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Kayu jati Kalimantan. Remaja putri ojo pacaran. Mong digombali di sayang-sayang. Ora dirapi aduh kasihan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Adadama bi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ra re ra re ra re ra re ra re ra ra re 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 ra ra re ra re ra re ra re ra re ra ra re 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 ra
perkarane maca Quran angen-angen samanane kaping pindho salat nilakonono kaping telu wong kang saleh kumpulono kaping papat kudu wonten ingkang luwih kaping lima zikir wengi ingkang suwe salah swijine sapa bisa anglakoni insyaallah ta'ala nyembatani Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkilahi iku lima perkarane maca Quran angen-angen samanane kaping pindho salat bengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulono kaping papat kudu wonten ingkang luwih kaping lima dikir wengi ingkang suwe salah sawijine sapa bisa anglakoni insyaallah ta'ala dijabahi salah swijine sapa bisa nglakoni insyaallah ta'ala ibadahi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkilahi sallu ala nabi Muhammad sallu alaihi turipute ditandur ana ceret tiba nyamplung mbok ira kebange apa turipute ditandur neng kebon aku ana ceret tiba nyamplung
Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, salatullah salamullah ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. على ياسين حبيب الله. ngawiti ingsun arasiran kelawan muji maring pangeran kang paring rahmat lan kenikmatan rina wengine tanpa hitungan ya Rasulullah ya Rasulullah salamun alaik salamun ya Rafi asyani wa darati atbatayati ratal alamin ilal judi wal karami duh bala kanca priya wanita aja mengaji syariat loko tur pinter nulis lan maca tembe murine bakal sengsara akeh kang apa hati seneng berke marang
Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Lanjut. Lanjut apa leren iki? Lanjut sih. Iki padang bulan apa petengan iki? Wes padang bulan wes. Pak Sogol. Nyawer Pak Sogol. Padang bulan padang koyo rino rembulane sing awe padang bulan padang koyo rino rembulane sing awe eleake aja turu sore kene tak critani kanggo sepo mengko sore kene tak critani kanggo sepo mengko sore Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi salatan taimatan bitawami mulkillahi salatan taimatan bitawami mulkillahi lamun wong tua keliru mimpine alamat bakal keton burine lamun wong tua keliru mimpine alamat bakal keton burine wong tua loro kundur ing rasa pangeran anak putune rame-rame rebutan warisan anak putune rame-rame rebutan warisan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi salatan taimatan bitawami mulkillahi salatan taimatan
Padang bulan padangi kaya rino rembulane sing awe-awe ngelikake aja padha turu sore ini tak critani kanggo sewa mengko sore Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi kabungkur ana jaman buntutan esuk-esuk luru ramalan gambar kucing dikira gambar macan bengi diputer ser metu wong edan kurang puas luru ramalan wong ora waras dadi takonan kang ditakoni padha guyu cekakaan jebul kang takon wis ketularan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi di padang bulan padangi kaya rinom rembulane sing awe-awe ngelingake aja padha turu sore ini tak critani kanggo sepa mengko sore Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Pak Ustadz jangan pulang dulu, nyanyi dulu. Oh silakan Pak Ustadz. Ya. Sindrili na ugi mangkasa. C. Oke. Lanjut. 1, 2, 3. Di atas kehancuran iman dan akhlak, di tengah penghuni bumi durhaka, di atas kehancuran iman dan akhlak, di tengah penghuni bumi durhaka, telah lahir ke dunia seorang hamba yang mulia, telah lahir ke dunia seorang hamba yang mulia, Nabi Muhammad afdalul mursalin. Di atas kehancuran iman dan akhlak, di tengah penghuni bumi durhaka, telah lahir ke dunia seorang hamba yang mulia,
dosa terkapar di hati dan lidah, dengan disonsong api kemurkaan. Dosa terkapar di hati dan lidah, disitulah ia jalankan, disitulah ia jalankan perintah Allah. Nabi Muhammad uswatun hasanah, di atas kehancuran iman dan akhlak, di tengah penghuni bumi durhaka, telah lahir ke dunia seorang hamba yang mulia, Nabi Muhammad afdalul mursalin. Engkau rengkuh dunia penuh dosa, engkau kikis umat keingkaran. Engkau rengkuh dunia penuh dosa, engkau kikis umat keingkaran. Kau laburkan dunia ini, kau laburkan dunia ini ke taman surga dengan cinta, kasih dan kedamaian. Di atas kehancuran iman dan akhlak, di tengah penghuni bumi durhaka, telah lahir ke dunia seorang hamba yang mulia, telah lahir ke dunia seorang hamba yang mulia, Nabi Muhammad afdalul mursalin. Nabi Muhammad afdalul mursalin. Baik, makasih banyak. Allahumma sholli ala Muhammad. Terima kasih, semangat Ustadz. Kita ikut bersemangat. Halo. Sluku bathok ela elo si Rama menyang Solo, leh oleh payung muta. Sluku bathok ela elo si Rama menyang Solo, leh oleh
sayyidina Muhammadin adada ma bi ilmillah salatan daimata bidawami mulkillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi sluku badok badok illa illu siromo menyang solo oleh payung muda sluku badok badok illa illu siromo menyang solo oleh payung muda Majenti lolo loba oh mati ora oba yen oba medeni bocah yen urip golek duwe Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma bi ilmillah salatan daimata bidawami mulkillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi bang wis trahino bang wis trahino srengenge ngumpul muncul atus kebiar kebyur bang wis trahino bang wis trahino srengenge muncul atus kebiar kebyur segere kepati bekat bakas bingah kuarasan kreket keret keret kreket keret keret imbaning sumur atus kebiar kebyur kreket keret keret kreket keret keret imbaning sumur atus kebiar kebyur segere kepati bakas bingah kuarasan kreket keret keret imbaning sumur atus kebiar kebyur kreket keret keret imbaning sumur atus kebiar kebyur segere kepati bagas kuarasan Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Pak Sawal ketok RP nyanyi. Monggo, Pak. Monggo. Oh. Allahumma sholli ala sayyidina
نبينا محمد وأسخل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أدم الصلاة على النبي محمد فاقتلها حتما بغير تردد أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد. الدين لنا والحق لنا صلوا عليه والعدل لنا والكل لنا صلوا عليه أتى الإسلام لنا دينا وجميع القول لنا وطنا الدين لنا والحق لنا صلوا عليه والعدل لنا والكل لنا صلوا عليه أتى الإسلام لنا دينا وجميع القول لنا وطنا الإسلام يا أهل الأيام شعار المجد لملتنا الكون يزول ولا تمحى الكون يزول ولا تمحى بتاريخ صحائف سنتنا سنتنا الدين لنا والحق لنا صلوا عليه والعدل لنا والكل لنا صلوا عليه أتى الإسلام لنا دينا وجميع القول لنا
wa awwalu baiti nafatu bikayati ruhi wa yahmaduna yahmaduna dinu lana wal haqqu lana sallu alaihi wal adlu lana wal kullu lana sallu alaihi atahal islam lana dina wa jami'ul qawli lana awatana Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Al-Fatihah. Iya kan betul ya kan nasta'in. Yes.